Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya MPCC treasurer puzodin tlongan voin khan party ani na atanga abanna party office at helut Mizoram district sangshanga civil services day man ani Prime Minister Narendra Modi jan civil service lut thar thalai jok te chuan brahmason na tura din hun poimotak an luati asoi Jammu and Kashmira Batadoniaram noya nimina firfecten sipai panga an kalhumna hmana sipai ten tapsua bepen kha Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC Treasurer Puzodin Tlongan Vain Khan Party ani na atanga abanna party office at helut Puzodin Tlonga chuan party ani na bansan ma se Congress Legislature Party leader ani angin party ero chusan lovin ala omreng te soya heti lainan party president pulal sota kaishuna noya base in sang tak nei thin ma se a base anga thila thenlo ba ka Congress party in ngana le alung phum chu soi hina ti chet me kani ati a hewang hian party ani na atanga ban mai lo chu ti thei neya in shelo thua soeni thorang bial to MLA Puzodin Tlonga chuan Congress party chu committee in ngathin ani thule tunma chon engkim arel to diktak committee na rel thin ti asoya kumsang ni somni pakhata pulal sota president ani atangin an kalphung chu ti ngina ti danglam ani ti soin president ni pani khatlek ronin thutlokna asiam thin ti asoi bok Puzodin Tlonga he nomination committee din chungchanga ron ani velo ti asoi boka he baka hian party ne tu sang political affairs committee chu party OB dang te hriat puina lovin president chuan ti danglam atum ti asoi bok ani heti lai hian MPCC president pulal sota chuan Puzodin Tlonga bana le khaya don no thule a copy chu WhatsApp a mu thu soya hemi chungchang hen soitur anei lo ati ani nimin khan MPCC and Aizawl district chunga MLA bial samni pariat encall 2 Aizawl district congress committee ADCC an shuai 26 soya president tan pulal ming thanga pacho an ruata vice president apu vanal shuani in treasurer pusi vanal ruata an ruat boka an president nilai puvial robia ka chu MPCC general secretary na chellet le tura ti ani thung Voin Khan Mizoram district sangshanga civil services day manani a Aizawl chuan ATI auditorium ma man ni in chief minister Puzoram thangana man pui chief minister Puzoram thanga chuan sarkar na thokkal khom de chumi pui rongbol na an thona konga thei top chho zel turin na cha a mi pui rongbol tu thani tur chuan mani ma selova midang thana tur ngai tuale do thena nei chu a poimo ber thuwa soi civil service chu mi pui rongbol na ani ti ril ruwa pai rengin mani tangma hailovin mani chunga thleng tura kan du lo chu midang chunga tilovin rin taka na thok turin kalkhom te acha ani chief minister chuan Mizoram in ma son zel tura sarkar thokte mo phurna soibokin Mizoram in ma son tu resource ani sang te hi ani na anga man ani theinan mani zone thawa ma thlir thui tak nei chunga tho apoi mo thuwa soi euna hen sarkar website Traloman government website excellence award sani somni pathum semani boka award hi category pani official department website le official institutional website te thani in te fungsang man ani Category 1 Official Department website huanga Mizoram Public Service Commission MPSC chu pakhatna ni a Category 2 Official Institutional website huanga Government Sang Bana College chu pakhatna ni thung College pa chuan Borsap Pujon LT Sang Hovin man ani a he huna hian College district chunga sarkar na thok thami pathum le PC Department College Watson Division hena choimena thujia klan ani serchi pa po DC Conference Hall district Borsap Pinazuk Kumar hova man ni im kumsang ni pasiri tangkhan eblun somni pakhata hian kumtinin India Home Minister Masaber Sardar Vallabhbhai Patel shri rengna tana Civil Services Day hi manani thin thua soya Civil Services Day hian mi puita tan na thoktura sarkar aro zongjong te huam vekani ati na thiala po Borsap warlo remsang hovin DC Conference Hall manani a henia hian sarkar thokte chu anmo phurna le ti turte shethar le turin afui ani Food Corporation of India FCI Mizoram chun chairman Rajya Sabha MP Puke Vanal Ven Hovin Voin Khan Aizawl State Consultative Committee meeting an neya Puke Vanal Ven chuan Barabi rail station ne Kudam in kar kong chia in Harsana thlen thin thua soya he kong hi kilometer khatpo tlinglo de chau athui ni ma se railway lam chan ani awangin Mizoram sarkar tan lo siam that chu thilram chang ani lawati a he bakan Barabi rail station a mishing tan cholai lo na tur hulhiap a oma bungrula thil dangtan ro sur po boilo tur hulhiap sema paimo thu soin harsana sukeng tur hen thune tu lama malak ani ti soibok FCI thune tu so Mizoram ro tui tlak line kongpuya harsana thleng thin ti an soya hei wang hen fur tui atlang sadlai po harsana thlen na sadlo nan Mizoram hun sanga kudama te chon atheng anga bu fai che khol ani tur thuan soive bok ani
voin choma dar somle mini somnga vel khan Rajiv Nagar atanga mar para kaltur pickup pakha chu West Phailing khosunga ache sola mi pangan thi kan correspondent soidanin helir thei che sola hian amuna mi pathum thingalin liam dang panhi chu damdo in pan poin in nuwa an hliam to lovin an thi ani thi te mi pa pakhat Dev Kumar Chakma le me chepali bono motai ayushi chakma siki chakma le kajolai te anni che sola thleng ti shet ani vele West Phailing din thar branch we me te chuna tolang anga an boy pui ngal thu don ani a liam dang te chu West Phailing damdo ina enkol ngal ni in din hun ngai tu omzual mi paruk te chu ro hmana siam felani nuwa Aizawl lampan pui ani pika pa hian mi somni pangan chuanga meter somthum vela thuia lum ani Mizoram Excise and Narcotics Department chuan Mars na chung khan zuar mi zanga somthum pasari le zurui mi somnga pakhat an man thuan tarlang Excise Department thu chwa talan danin MLTPX sang ni som pakua dan mangin zuar le zurui te hi manani a rakzuli tar sang sari za somret panga le zubit lightin sing khat sang sari le somnga poruk manani zu bak ana kai hnoi chang sang manan ni boka heng jing hen zu sakna bel somli panga le motor somni pahni atel ani Mizoram Pollution Control Board chuan Mizorama akumte la kholum chho hi lir theipung changlutuk wang le enkol thatok lo wang ani thu soi MPCB chuan borok bolhlo dane khochin ngun taka azir chen thin atangalan danin khopui borok a bolhlo na sa chho hle a chu chuan sigle sa ngong nein khuwa po alum zual hle ni ina langati a borok bolhlo dan ti lan na Air Quality Index AQI a chuan Aizawl January tha khan AQI hi somruk panga ni a February le March tha somret panga kai 7 tun April ni som atang phei ka chuan za chunglam kain za somnga bor velani a asan ber line zani sompro ka kai phahial to ani ati ni kumlam nen kai khinin AQI hi asang chhona sa hle a tun hnai borok din huni AQI zat atanga en zone level 3 moderately polluted category a omeka atlang puin good category a omthin ani line borok ya bolhlo chakta hle ni na lang ati MPCB hian vein khan thu so semin ni kumlam ne na khai khinin kholum dan adanglam chhona sa hle bok anti up nikum April tha khan alum lai berin Celsius degree somni pasari point pani paliani a kumin April tha ero chuan Celsius degree somthum pali point pakhat paruk a kai to a nikum lam ne na chanber line thlawnei paruk point pakwa pahni lai ani to ani sigla sign thak dalma wangte thal khoro le ruwa tui tlak lo wangte le chandanga wangten khuain lumlam apan zel rual hian boruak ti bolhlo hian kholum abel cha hle a boruak chazel tu le kholum na sa zual veng turin lir thei chilek tlemte a hun taka pollution test tira boruak chi apex so na sadlo nan lir thei en kol thatte boruak chia eral turin thingphun wara aram ngo humalte war turani anti a ram ti kanglo turne bolhlote halo turmi puite an ngen bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani President Draupadi Murmu Vice President Jagdeep Dhankar le Prime Minister Narendra Modi te chon Voin Civil Services Day Polin ram chunga Civil Servants te chi bayan buka Prime Minister Narendra Modi chon Civil Service lu thar thalai jok te chuan aram hasona tura din hun poimo tak an lu athua soibok Voin Civil Services Day lomna New Delhi a het hui soin pu Modi chuan sarkar la pui la state sarkar na thok te chu thutlunga tim renga aram thana tur ril roda ama saber turina fuya sarkar ne bolna tha chu cha be poimo berani ati sarkar na thok chu ami mal hotlin na te ani don nova anna mangin mi puyang zatin nge hlo puina dong tia te ani jok don ani ati bok amrit kal chungin New India tan thalai civil service satling thare chu an poimo hle ati a kumkalta chunga sarkar hotlin na sangsanga wangin India chon rabi thar len taka thleng me ka ti a COVID-19 hri aleng chungin vaina chon khovela somdin mun te na ramlian pangana ani phato a startup lama phei chon pathumna ani to ani ati bok voinin khom Prime Minister Modi hian Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration athan ngal ani Jammu and Kashmira bata doni aram nuaya nimina firfekten sipai panga an kalhumna hmuna sipai ten tapso be pen thak thulon danin helai chevel rambil chunga drone le uisathiam mangte in firfekte birungna oma tapso nai tho ani a Rajori le Punch in Rina district a te chuan inralring troshetia na ti chu ani nimina Punch district a firfekte chet 9 sipai panga an thi ba ka midang pakhatin liamatuara Rashtriya Rifles Mile Sani in firfekter ka be pui thak thin ani Defense Minister Rajnath Singh Lieutenant Governor Manoj Sinha le Paul Shang te chuan firfekte chet na chu andem thuan soi ani Chanchinthar serti topna na tlang pui MPCC Treasurer Puzodin Tlongan Voin Khan Party ani na atanga abanna Party Office at Helut Mizoram District Shangshanga Civil Services Day man ani
Prime Minister Narendra Modi chuan civil service lut thar thalai zawk te chuan ram hosona tura din hun poimo tak an lu ti asoi Jammu and Kashmir bata donia ram hnuai ani mina firfekten sipai panga an ka hlum na hmuna sipai ten dap so be puan khak chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani